Wow, wow, wow. Il faut voir avec tes deux yeux. Oh, yo bomoni na se wana nde docteur wa bandaki ko soigner bango. Tala soko ina biso ndenge sali musala. Hein? Groupe des infos. Groupe des infos. Tala pema oyo ngana meli. Sakite mobambiro te wapite mena kolo ya ngomba. Merci beaucoup. Toloba toko wapo na ekolo. Pone ekolo na biso toza capable. Pona yango merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, tu n'as qu'à apprendre. Au lieu de parler, il faut voir avec tes deux yeux. Oh, yo bomoni na se wana nde docteur wa bandaki ko soigner bango. Tala soko ina biso ndenge sali musala. Hein? Groupe des infos. Groupe des infos. Tala pema oyo ngana meli. Sakite mobambiro te wapite mena kolo ya ngomba. Merci beaucoup. Toloba toko wapo na ekolo. Pone ekolo na biso toza capable. Pona yango. Sasa hii inaonesha amani itakuwa kama nini peke munataka. Kwani sisi gouvernement bakuwa banetutuma. Ndio mimi nakuwa katikati. Nikitosha hivi amani itakuwa. Nikikata hivi amani haitakuwa. Lakini hivi inaonesha siwezi chakula huyu, siwezi chakula huyu. Mimi niko katikati. Sawa. Pasha expliquer. Boke dra eroipa. Ao koloko niloni sopato ao. Ndiko ni katikati naro. Nditunde kwa turo, foro ni kwa mayambo na opo amani kunede. Foro nditunde kwa kanga turo, foro ni ngando ndonza. Foro amani manijirore kunede, nitina veda na kandibu amani. Ndi majilonza. Sawa. Wow, wow, wow. Manyumba baisha bomola kabisa, Batusi kabisa hapa Kibumba. Hemo baisha bomola kabisa. Beti advance hapo mbele. Advance usipie nyuma mwenzako wewe. Hapo mbele, piga pale ile kima nyundo. Njoo nyundo pale, nyundo. Yoni nyundo sha. Yegamwa. Yoni nyundo. Yegamwa. Irasa. Mbona yanza? Wabiane wamekamata kabisa. Sasa. Ile iko wapi? Kibumba. Piga M23 RDF. Mapeka ame Kibumba kabisa. Hilo ni silaha nyingine nayo. VDP axe Kibumba. Peka ame nyingine modi. Peka ame nyingine ile tumekamata. Mungu ametusaidia. Ushe. Advance kabisa. Ziereza we. Zihega mwa nyenzi za Kagame. Zihega da zihe. Wa atasoma ile manyumba mkondo de. Attention. La sanga mu 23 hii shemu. Zihega da zihe. Rasari. Wewe usipige nyuma wewe. Safe. Zihega zihe. Advance kabisa. Tugeze muri nyundo sha. Tugeze muri nyundo gama. Ziereze. Nyenzi za Kagame. Zarigenje gada. Update, 22-6 ans, le 9 février 2024. Le M23 informe le public ce qui suit. 1. Il a abattu un autre drone CH-4 qui tue nos compatriotes avec l'aide logistique de la MONUSCO, une mission des Nations Unies en RDC qui viole les conventions internationales et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2. Nous rappelons à la communauté internationale les responsables des massacres de civils et d'épuration ethnique
En cours sont M. Tshisekedi Tshilombo et ses forces coalisées, notamment les FARC, FDLR, Mercenaires, Milices, les forces de défense nationale du Burundi et les forces de la SADC, appuyées par MONUSCO. 3. M. Tshisekedi. Tshilombo doit être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. A luta continua